aho iwanyu mwasharije mugabo ntacyo reka mfata akagatebe nje mpeza murambabarira hariho umukobwa yakundana n'Imana uwo mukobwa yitwa Sisiriya mu myaka yaheze abandi urunganwe rwiwe rurarongorwa ruraheza Sisiriya urunganwe rwiwe ruragenda urundi ruragenda basaza we bate pasitori wugaye urusengero ati nagugaye we uri pasitori mukuru kwishuri we ntukiri na mwarimu nyina ati uwo niwe umunsi mubi urabaho nawe yari yarasenze Sisiriya yari yarasenze Imana ati je ndafise Imana nizeye nintarongorwa nzoja mwijuru uwo Sisiriya imyaka irahera bati wugaye urusengero waharuye ishikanwa reka ndabivuge buhoro buhoro akamuko umuhungu nguyu Musa yihereje amashuri y'14 mugabo akundana n'Imana atangura kugira umugambi wo gusengera urugo Imana itireka sigaho ndamuguhaye nawe ati amina urugo ati muri korale yaka umuntu ejo azotera korasi kuwa Mungu unyaruka uzinduka niwe nawe pe ati naho hariho bari bahejeje nyuma yiwe yarabazi uwo muhungu ati compa ngo nintutse canke ntutse nanse kuvuga ya mazina hariho uwo reka kundamutsa arazinduka mu gatondo azindutse Imana iramutabara ikorale ya kabiri niyo yatanguye gutangwa yewe abakozi b'Imana hari aho bagira ibanga aca ati korale ya kabiri nawe nyamuhungu yicaye imbere nkaha kwa ntuzeye reka ndabareke ntimuhave muvuga byinshi yicaye ati Mana yoba anje none urumva yasenze mugabo yishuwe mbwemu yera yamugendeye mwijoro ati ndamuguhaye bazababona Sisiriya arahagurutse nitwamara kwambuka Yorodani ntuzaye wa musore muri we ati mw'izina rya Yesu atanguye kuvuma ijwi ry'Imana abasha n'ukuri mw'izina rya Yesu hanyuma rero muhore ndabinginze yantumye ngo twambare nimuhore mu rusengero ntibatwenga twambare ibigwanishwa byose by'iki aca wa muhungu icyuya kirabira ati natewe n'abadayimoni aca arapfumbuka nyamuhungu ikorasi Sisiriya nawe ariko arayitera wa muhungu aritaye ati naratewe n'abadayimoni aratasha Imana iti taha mugabo turafatana pe ariruka ashitse muhira kura ishati Imana turakora ishati ndakumugaza hokigenda subirayo atarambara maramara Imana nisa na jewe canke na wewe ariruka na mu rusengero acagenda kwicara inyuma bati ko wicaye inyuma ati kandi wewe umviriza uno munsi uramubaza wanse ndakwica aca aragenda kwa Sisiriya arasohotse nge mvugane n'uyu tuzinanye murabe ingene aramutsa Sisiriya jewe ni sawa urakomeye nagomba tuzobane Sisiriya ati mw'izina rya Yesu
wa muhungu baratasheka ati amina arankemeya jewe ndi gisigo ndabadayimoni Sisiriya ati jesi nkina n'abana jahiyo ashitse muhira imana urazi ikuri ikinuma iramurya ibinuma atumviriza ku munsi wa gatanu musanga muhira uzosanga ariko arakubura uzomusangaho kandi mwicare niwe uzotwara Sisiriya yubaha imana acaragenda kuwa gatanu Sisiriya nawe yari agafise hehe imana yari yaramubwiye ati ntuzopfa udakikiye ninge rero baca bagira mariage bibi mu rugo rwizaga mugabo ati uwo munsi ati rero tugenda tuzobivuga ucugende wibwire mama wawe nanjye ndabibwira mama na ba papa ubivuge tunyarutse je ntangorane niyo hiyo sino hanyuma aragendaga acabwira nyina Emma naronse waronse ki umufiyanse ati wewe waronse umufiyanse ateko naronse kandi narasenze ninde gada uramuzima muze twambare basha ibigwanishwe iminsi n'imibi ati ni kwanaka nyina ati subiramo twumve ni kwande kwanaka ntawutsi ni warushikamwo nimba zoba nyoko bukwe n'igitundu ati nzorubamwo ndafise ibigwanisho nagize mariage nayi nka hari havutse izi hariho umunsi ubukeye yari yavutse nyinabukwe ati sisi sa mwana atesa bwe mama ngo hano nguje kuvoma acaragenda heze iminsi indwi zibiri avuye mu nkinga ati uje kuvoma nanjye ngiye kwahira utwatsi harya natekome ndiko ndavuga kwambara ibigwanisho byose by'Imana itanga bajana na nyinabukwe atwaye indobo nyinabukwe acarakata ati jewe ngiye kwahira futu utwatsi acarakata acasubiraho inyana ziri inyana yarayivutse ewe nyinabukwe yarakomeye arayinika umukecuru yatuziye mu rugo ndabe ko yoruvamwo ya nyana arayica kagakobwa jendumuki kagiye kuvoma inyana yagize gute yakase aca mu kigo aza kwica inyana y'inabukwe ariruka kagakobwa kaca karaza n'indobo araba kaca gakitswa kaka nuvomariye Yesu mwami wanje ninkubona nzoririmba acasanga aho ziryama imwe amaguru ari hejuru acasuka hasi y'amazi arayashira hasi Yesu ni wewe ibi nibiki acarapfukama arasenga arayubararako ya nyana Yesu ntabara Yesu inabukwe acazana ubwatsi murantunga ngomba mvuge nka ruguru ugwambukwe acasanga hose siyari washanowe ni Yesu kagakobwa kaguma kuri ya nyana wari umunsi mwiza Yesu wawe acagenda kw'irembo basi arenganye porotayi ahamagaye iki amakungu abantu barashwa baduka baca basanga Sisiriya ariko araka Yesu urugo rwuzuye
yanyana ngo ba yanyanira irabira ikirabyuka Sisiriya cyafata amazi araziha abantu bari ngaho mu rugo araziha araheza yari afise ambasade yiwe aca yiruka gushima Imana agishitse mu nzu nyina abadayimoni baramufata inabukwe nije nayishe nagomba kamvire mu rugo iryo shano kagakecuru abadayimoni bamukubita hasi abantu bamwe bariruka abandi bativyoga n'ibiki ewe hari umunsi mubi kagakobwa kaca kava mu nzu bavuga ikinduru gasanga inabukwe ariko atamaguru niki n'amaboko kaca kiruka kuri gasimbira kuri bati mwizina rya Yesu mwabisigo mwe mwampemo mbimwe turasaba daimoni ku muvyeyi wacu abantu bamwe baca bariruka aho yazanye igikwembe yamushizeko wobikora muri iyi minsi za WhatsApp ntizokwandikwa arasenga bamwe bariruka abandi baguma bemye abandi ati mfata amaguru none yari yagwaye bandi birutse guhamagara umugabo ati hewe wa mugore wawe yishe inyana none siko bavuga mwambare arasenga umugabo acaza atakibasha avuye ku ishuri atakibasha asanga wa mukobwa ariko arasenga nibiki atiruka ngo uhamagare mwarimu mama aragwaye iruka mwambare ibigwanisho iruka mwarimu acashika kagakobwa kaca karigira igikorwa nicari giheze mwarimu asigara ko arasenga wa mukobwa wa inabukwa avuga vya bindi nyene yabigize batubwiye mu myaka ya 94 batubwiye yuko baririmbana muri korali bose haleluya mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira mushobore guhagarara mwambare iminsi ni mibi n'iminsi ya kijambere agakiza mwapirase iminsi ni mibi mwambara ibigwanishwa byitwa gusenga ibigwanishwa kugira ngo duhagarare ejo nimwahagarara Nyakabiga muzosita ibije kubasita muzosita mwambaye ibigwanishwa